салом бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабарҳо валиҷон шарифзода. дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. иштирок ва суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷалсаи созмони ҳамкории Шанхай. мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Бонки Осиёии сармоягузориҳои интиҳосохторӣ Ҷин Лицун. ташкили чорабиниҳои идона ба муносибати рӯзи дониш дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон با سفر کاری وارد شهر تیانجین جمهوری مردمی چین شدند. در فرودگاه بین المللی تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والامقام جمهوری مردمی چین گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم‌های دولتی آرا یافته قراول فخری صف آراسته بود. ضمن این سفر سرور دولت محترم امامعلی رحمان در واخوری سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و دیگر چاره‌بینی‌های بین‌المللی اشتراک نموده یک قطار ملاقات‌های دو جانبه انجام می‌دهند. سی август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини Чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин дар маркази байналмилалии Мейцзян сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро истиқбол гирифтанд ва сипас аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо ва барномаи консертӣ баргузор шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин бо сарвазири ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Моди суҳбати самимӣ анҷом доданд. зимнан доир ба густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию башарӣ табодули афкор сурат гирифт. сарони ҳарду давлат аз раванди рушди муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ҳиндустон изҳори қаноат намуданд. 1 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари кишвари мизбони Чин муҳтарам Си Ҷинпин барои дар сатҳи баланд ташкил намудани ҳамоиш ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос намуданд. 1 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд.
سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان با راهبر کشور میزبان چین محترم سی جین پین برای در سطح بلند تشکیل نمودن همایش و مهمان نوازی صمیمی اظهار سپاس نمودند. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان نقش سازمان همکاری شانگهای را در رشد همکاری کشورهای اعضا نظررس ارزیابی کرده گسترش میبعده مکالمه سیاسی با اعتماد را در راه رسیدن به هدفهای سازنده ضرور شمردند. ما رشد همکاری در سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصاد از جمله نقلیات و ترانزیت، انرژتیک، صنعت، کشاورزی، اینواسیون و رقمی سازی را مهم می‌شماریم. ابراز داشتند پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان. سرور دولت ما درباره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد انفراستراکچور نقلیاتی و از خودکنی اقتدار گیدر انرژتیکی کشور اندیشه‌رانی نمودند. امکانات‌های تاجیکستان برای جلب سرمایه بر رشد صنعت، تأسیس کارخانه‌های معاصر، کارکرد ذخیره‌های کندنی‌های فایده‌ناک و بخش اگروصنعتی معرفی کرده شد. راهبر دولت با در نظر داشت امکانات‌های محیط طبیعی تاجیکستان اشتراکداران همایش را به همکاری گسترده در ساحه سیاحی بخصوص سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و طبابتی دعوت نمودند. ضمن تحلیل وضع تامین امنیت منطقوی همکاری کشورهای اعضای سازمان در مبارزه مشترک با تروریسم، اکستریمیسم، سپاراتیسم و رادیکالیسم در همه ظهورات آن، اینچنین با تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر نمودهای فعالیت جنایتکاری فراملی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که سازشنامه‌ها آید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای و مرکز اونیورسالی مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که امروز به امضا رسید، دورنمای نو را برای همکاری دولت‌ها در سمت‌های ذکر شده باز می نماید. پیشوای ملت از راهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با دستگیری از قرار شورای سران دولت‌های اعضا جهت تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان در دوشنبه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که با مقصد گسترش همکاری بسیار جانبه در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم فعالانه پیش برده می شود. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان را در سمت حل وضع مرکب در شرق نزدیک و دیگر کشورهای جنگ زده تاکید نمودند. سرور دولت ما اظهار داشتند که مذاکرات و مکالمه راه یگانه حل همه بحران‌ها و نزاع‌ها می‌باشند. در بخش فرهنگ تقویت همکاری فرهنگی و بشردوستانه با لایحه‌های نو تعلیمی و اجتماعی امر مهم دانسته شد. در این ضمن از شریکان دعوت کرده شد که در فورم جوانان کشورهای سازمان همکاری شانگهای که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد اشتراک نمایند. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان از تشبث‌های جهانی کشور ما از جمله در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده. تاکید نمودند که تاجیکستان زیاده از 20 سال است که مسائل جهانی مربوط به ذخیره‌های آبی، اقلیم و رشد استوار را پیش میبرد. از جمله میدان‌های بین‌المللی روند آب دوشنبه و روند دوشنبه آید به حفظ پریخ‌ها را رشد می‌دهد. پیشبرد تشبث تاجیکستان آید به قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، ادامه تدبیرهای بشردوستانه کشور ما نامیده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضرورت همیاری زیچ کشورهای عائله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های شریک منطقوی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را تاکید نمودند. از همراه شدن جمهوری خلقی دموکراتی لائوس به صفت 15مین شریک مکالمه سازمان استقبال کرده شد. در انجام جلسه 15 سند نو همکاری از جمله سازشنامه آید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به امضا رسید. یکم سپتامبر در شهر تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حوزه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراستراکچوری جین لیتسیون ملاقات نمودند.
یکم سپتامبر در شهر تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های اینفراساختاری جین لیتسیون ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان سهم بانک را در رشد اینفراساختار استوار و تحکیم همپیوندی کشورهای منطقه نمایان نمودند. تاکید گردید که بانک در تطبیق 4 لایحه سرمایه‌گذاری در تاجیکستان به مبلغ عمومی بیش از 430 میلیون دلار اشتراک دارد، از جمله در ساختمان نیروگاه راغون و پل بزرگ ماشینگردی درازیش 920 متر در ناحیه نورآباد. در این ضمن بانک تصمیم گرفته است که مبلغ‌گذاری خود را به نیروگاه راغون به مقدار 500 میلیون دلار آمریکایی رساند. جانب‌ها امکانات وسیع همکاری در سمت انرژتیک سبز از جمله ساختمان و نوسازی نیروگاه‌های برقی گوناگون اقتدار و با استفاده دادن دستگاه‌های آفتابی و بادی را محاکمه نمودند. دستگیری مالیوی بانک برای تطبیق لایحه‌ها در سمت اداره‌کنی ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل و یخ و جلب تکنولوژی‌های معاصر نظارت و مانیتورینگ ضرور شمرده شد. با تقویت همگرایی نقلیاتی، رشد انفراساختار آن و نوسازی نظام‌های کمونالی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. همکاری برای جلب سرمایه خصوصی، رشد شکل‌های اینواسیونی مبلغ‌گذاری و اصول‌های نوی مالیوی از سمت‌های آینده‌دار رابطه‌ها نامیده شد. یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس در موضوع تطبیق بسیار جانبه تأمین امنیت منطقوی و مساعدت بر رشد استوار اشتراک و سخنرانی نمودند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر بر رهبریت کشور میزبان برای تشکیل سطح بلند چاره‌بینی و در دایره سازمان فراهم آوردن امکان خوب بررسی مسائل همکاری اظهار سپاس نمودند. محترم امامعلی رحمان اوید به نقش سازمان همکاری شانگهای در رشد همکاری گوناگون جنبه اندیشه رانی کرده، توجه رهبران کشورها و نمایندگان والامقام سازمان‌های اشتراکدار همایش را به مسائل مبرم و حل مشکلات گلوبالی جلب نمودند. با توجه اشتراکداران جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس، تدبیرهای تا امروز انجام داده تاجیکستان در ساحه‌های افزایش‌یابی نقلیات، گیدروانرژتیکا، صنعت و دیگر سمت‌ها رسانده شد. دعوت کرده شد که بر ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر همکاری مشترک تقویت داده شود. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین از تشبس‌های جهانی تاجیکستان از جمله در سمت حل مشکلات وابسته به آب آشامیدنی و حفظ پیره‌ها یادآور شده، همه کشورها و سازمان و نهادهای منطقوی و جهانی علاقمند را به همکاری ثمربخش دعوت نمودند. یکم سپتامبر ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین برگزار گردید. ضمن صحبت جانب‌ها مسائل مبرم مناسبت‌های نوجانبه را بررسی نموده، دایر به نتیجه‌های همایش سازمان همکاری شانگهای تبادل افکار نمودند. مسائل‌های علاهیده روزنامه بین‌المللی و منطقوی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین مسائل‌های وابسته به همایش‌های در پیش ایستاده سطح عالی بررسی شد. ҳамасола дар кишвари соҳиб истиқлоли мо дарси сулҳ ва оғози соли нави хониш 1 сентябр оғоз мегардад. ин шаҳодати он аст ки эҳтирому таваҷҷӯҳи пайвастаи давлату ҳукумати кишвар ба сулҳу оромӣ, суботи сиёсии ҷомеа, мақому манзалати илму маориф, маънавиёт ва маърифат, заҳмати пурмашаққати омӯзгорон ва саъю талоши хонандагон, яъне насли ояндаи миллат нигаронида шудааст. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи исмоили сомонӣ ҳам рӯзи дониш бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. ҳамасола дар тоҷикистони соҳиби истиқлол рӯзи дониш ҳамчун иди маърифат ва дониш таҷлил гардида, чун анъана дар тамоми муассисаҳои таҳсилотӣ чорабиниҳои маърифатӣ баргузор шуда, рӯзи нахустини соли нави дониш бо дарси сулҳ оғоз меёбад. дар муассисаи давлатии литсеи таълимии рақами 5 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе низ рӯзи дониш ва дарси сулҳ бо иштироки муовини якуми раиси шаҳри душанбе бахтиёр шарифӣ ва масъулини бахши маорифи ноҳия
бо муҳассилин ва омӯзгорони ин муассиса сурат гирифт. Нахуст муовини якуми раиси шаҳри Душанбе табрикоти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба хонандагону омӯзгорони муассиса расонида, бо ёдоварӣ аз паёми табрикии раиси шаҳри Душанбе изҳор дошт ки мо соли нави таҳсилро бо шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва сулҳу суботи пойдор ки дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муяссар гардидааст, оғоз менамоем. сипас дарси сулҳ дар синфхонаҳои барҳаво шурӯъ гардида, нахуст бо насли хурдсолу хушиқболи даврони истиқлоли кишвар ки қадамҳои аввалини худро дар ин фазои сулҳу оромӣ ва суботи кишвар ба ин боргоҳи илму маърифат ба синфи якум гузоштанд, вохӯриву суҳбати гарму самимии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ин дустроякон сурат гирифт. Тибқи иттилоъ шуруъ аз соли нави хониши 2025-2026 беш аз 30 000 кӯдаки синни 7 сола дар ҳудуди шаҳри Душанбе қадамҳои аввалини худро ба синфи якум гузошта, дар муассисаҳои таълимии барҳаво ва муҷаҳҳаз бо шароити ба талаботи замона ҷавобгӯи пойтахт ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. зимни вохӯрӣ зикр шуд ки бо дарси сулҳ оғоз гардидани рӯзи 1 сентябр шаҳодати он аст ки сокинони кишвар ба қадри сулҳу субот, оромӣ ва ваҳдати сартосарӣ расида, ин неъматҳо ва арзишҳои миллиро ки бо қимати гарон ба даст омадааст, ҳифзу гиромӣ медоранд. имрӯз кӯдакону наврасони хушбахти даврони соҳиби истиқлолии кишвар ба муассисаҳои таълимӣ омада соли нави таҳсилро оғоз намуданд. хурсандиву шодии наврасоне ки бори аввал ба мактаб мераванд ҳадду канор надошт, зеро акнун онҳо хонандаи мактаб ҳастанд ва як зинаи дигари таҳсилот барояшон оғоз гардид. ба муносибати рӯзи дониш дар муассисаи давлатии литсеи рақами 3 барои хонандагони болоиқати шаҳри Душанбе ҳам ҳамоиш баргузор шуд. нахуст табрикоти раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр Қурбонализода Нурулло ба омӯзгорону хонандагон расонида шуд. таъкид гардид ки давоми солҳои охир дар мамлакат рушди соҳаи маориф таъмин гардида, фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсеҳои гимназияҳо ва таълимгоҳҳои хусусӣ дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ шудааст. дар идома барномаи рангини фарҳангӣ ки аз ҷониби хонандагони ин муассисаи таълимӣ омода шудааст, манзури ширкатдорони ҳамоиш гардонда шуд. рӯзи донишро имсол дар арафаи 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳли маорифи кишвар истиқбол гирифтанд. дар баробари дигар муассисаҳои таълимӣ дар таълимгоҳҳои ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе низ соли нави хониш бо омодагӣ ҳамаҷониба оғоз гардид. имрӯз чун анъанаи маъмул соли нави хониш дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ зери номи рӯзи дониш оғоз гардид. хонандагон бо омодаи ҳамаҷониба ва пас аз сипарӣ намудани таътили тобистона ба мактабҳо омада ба омӯзишу таълим фаро гирифта шуданд. рӯзи дониш ва оғози соли нави хониш барои омӯзгорон ва хонандагони синфҳои болоӣ шояд падидаи маъмул бошад, вале ин сана барои наврасони синфи як воқеан фаромӯшношуданӣ ва хотирмон дар таърихи зиндагиашон аст. ба ин муносибат дар муассисаи давлатии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе чорабинии идона доир гардид. дар баробари хонандагону омӯзгорони муассиса ҳамзамон намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур дар раванди ҳамоиш иштирок намуданд. нахуст табрикоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ба омӯзгорону хонандагон расонида шуд. ҳайати омӯзгорони ин муассисаи таълимӣ низ бо омодагии ҳамаҷониба хонандагонро пешвоз гирифтанд. бо чорабинии тантанавӣ ки аз пешниҳоди шеъру суруд иборат буд, соли хониш оғоз гардид. омӯзгорони зимни суҳбат бо мо аз омодагии ҳамаҷонибаи муассиса ба соли нави хониш иттилоъ доданд. ватан ноне ки дар хони ману туст, ватан оинаи оби зулол аст, ватан покии виҷдони ману туст. ба муносибати рӯзи дониш ҳамзамон дар муассисаҳои дигари таълимии ноҳияи Шоҳмансури пойтахт чорабиниҳои идона ташкил шуда, ин сана ба таври шоиста истиқбол гардид. дар дигар муассисаҳо низ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе табрикоти раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе ба хонандагону омӯзгорон расонида шуд. ҷои таъкид аст ки муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Душанбе дар ҳама самтҳо фаъол буда, берун аз ҳудуди кишвар низ шӯҳратёр мебошад ва хонандагон бо иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ва минтақавӣ аз фаъолон
ба шумор мераванд. ҷои таъкид аст ки орзуи азизтарин барои хонандагон ин муаррифии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ аст ва барои онҳо ин имкониятро омӯзгорону масъулини литсей фароҳам намуданд. мавриди зикр аст ки муваффақияти хонандагон пеш аз ҳама дар рушди тафаккури эҷодӣ дар онҳост. ҳоло барои хонандагони таълимгоҳҳои шаҳр шароити созгор фароҳам буда онҳо аз тамоми фанҳои асосӣ ба ҳамаи адабиёт бо забонҳои русӣ, тоҷикӣ ва англисӣ дастрасӣ доранд. баъди машғулиятҳо инчунин маҳфилҳо ва машғулиятҳои инфиродии иловагӣ ҳам дар аксар муассисаҳо ташкил карда мешаванд. ин ҳама барои рушди малака ва тақвияти дониши хонандагон замина мегузорад. дар умум соли нави таҳсилот ва рӯзи дониш дар муассисаҳои таълимии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе дар сатҳи зарурӣ ва омодагии ҳамаҷониба истиқбол гардид. маорифчиёни ноҳия пеши худ мақсад гузоштаанд ки дар тарбияи насли наврас саҳми назаррас гузошта оянда онҳоро дар роҳи рост ва худшиносӣ ва ватандӯстӣ ба камол расонанд. ташкили чунин чорабиниҳо ва таҷлили шоиста аз рӯзи дониш ба ҳамчун анъанаи нек барои ҳавасмандии бештари хонандагон заминаи мусоид мегузорад. рӯзи дониш дар муассисаҳои таълимии ноҳияи фирдавсии пойтахт низ дар сатҳи зарурӣ таҷлил гардид. устодону омӯзгорон ва хонандагонро намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳният гуфта, сипас занги аввал садо дод. дар саросари ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола рӯзи дониш ҳамчун санаи муҳим таҷлил карда мешавад ки ин шаҳодат аз таваҷҷӯҳи доимии давлату ҳукумат ба аҳли илму маориф мебошад. рӯзи дониш ва дарси сулҳ рӯзи накӯест ки толибилмон бо шукргузорӣ аз ободию осоиштагии кишвар бо хурсандии том ба даргоҳи илму адаб мешитобанд. дар баробари дигар муассисаҳои таълимӣ рӯзи донишро хонандагони гимназия 4 низ дар фазои амну осоиш ва ваҳдату истиқлолияти сартосарӣ пешвоз гирифтанд. дар чорабинии муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмонзода Абдураҳмон иштирок намуд. масъулин паёми табрикотии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба сами ҳозирин расониданд. дар суханониҳо таъкид гардид ки таҳти роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон соҳаи маориф ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи давлат қарор дошта, рушду такомули он аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ мебошад. чорабинии фарҳангӣ дар фазои идона ва як рӯҳи баланди ватандӯстӣ ҷамъбаст гардида, ҳозирин бо эҳсоси ифтихор аз дастгирии ҳамешагии давлат ба соҳаи маориф ва талошҳои пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе барои рушду пешрафти таълиму тарбияи насли наврас изҳори сипосмандӣ намуданд. сипас масъулин ба сифхонаҳо даромада хонандагонро бо фарорасии соли нави таҳсил табрик карда, ба онҳо сулҳу оромӣ, пешравӣ дар таҳсил ва муваффақиятҳои тоза дар роҳи донишандозӣ орзу намуданд. таҷлили дарси сулҳ ва соли нави хониш дар кишвари мо ҳамасола 1 сентябр оғоз мегардад. дар ноҳияи фирдавсӣ низ хонандагон бо шавқу завқи зиёд ба сӯи таълимгоҳҳо шитофтанд. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони мақомот, устодону омӯзгорон ва хонандагони пойтахтро бо фарорасидани рӯзи дониш таҳният гуфтанд. аз ҷумла ба роҳбарияти устодон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 42 ноҳияи фирдавсӣ, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, директори муассисаи давлатии телевизиони Душанбе Маъруфҷон Оқилзода, паёми шодбошии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба муносибати рӯзи дониш расонид. тавре ки гуфта шуд, шаҳодати равшани эҳтироми бузурги давлату ҳукумат ба сулҳу субот, суботи сиёсии ҷомеа, мақоми илму маориф, маънавиёт ва маърифат, меҳнати пурмашаққати омӯзгорон ва заҳмати хонандагон мактабачагон, яъне насли ояндаи миллат мебошад. дарси сулҳ насли ҷавонро ташвиқ мекунад ки илмро омӯзанд, ҳаётро дӯст доранд, якдигарро эҳтиром кунанд ва ба пойдории сулҳу субот самгузор бошанд. Салом бачаҳо. сипас хонандагон баъд аз анҷоми ҷамъомади пагоҳи рӯзӣ ба синфхонаҳо ворид гаштанд. гуфтанд ба маврид аст ки рӯзи дониш ва дарси сулҳ беҳтарин имкониятест ки мо дар шароити торафт печидаву мураккаб шудани вазъи ҷаҳонии муосир нақши сулҳу субот ва ваҳдати миллиро дар таҳкими аркони давлатдории миллӣ ва пешрафти давлату ҷомеа таъкид созем. дойр ба таъмини ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла дастоварду мушкилоти яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ мактабу маориф изҳори назар карда, бори дигар таваҷҷӯҳи мактаб, оила ва ҷомеаро барои боз ҳам беҳтар намудани таълиму тарбия дар кишвар ҷалб намоем. чун анъанаи нек бо дарси сулҳ оғоз кардани соли таҳсил дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот барои хонандагону донишҷӯёни кишвар аҳамияти басо муҳими таълимию тарбиявӣ дорад, зеро танҳо дар сурати барқарор будани сулҳу комил ва оромию амният ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла раванди таълиму тарбия ба таври мӯътадил идома пайдо мекунад.
ҳамасола санаи 1 сентябр дар ватани азизамон рӯзи дониш ва дарси сулҳ баргузор мегардад ва он чун рӯзи байналмилалии дониш эътироф шудааст. аз рӯи анъана дар ин рӯз дар мактабҳо ҷамъомадҳои ботантана соатҳои тарбиявӣ, дарси сулҳ, бехатарӣ ва мардонагӣ ташкилу баргузор мегардад. хулас рӯзи 1 сентябр рӯзи тантанаи дониш асту донишандӯзон дар ин рӯз ид доранд. чунин ҷамъомади идона дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ноҳияи Фирдавсии пойтахт низ доир гардид. маврид ба зикр аст ки дар тӯли истиқлолияти давлатӣ мо ба дастовардҳои беназир дар самти таълиму тарбия ноил гардидем ки барои ояндаи дурахшони кишвари азизамон мусоидат мекунад. дар ин рӯз мо нақши сулҳу субот ва ваҳдати миллиро дар таҳкими аркони давлатдории миллӣ ва пешрафти давлату ҷомеа таъкид месозем. доир ба таъмини ҳадафҳои стратегияи миллӣ аз ҷумла дастоварду мушкилоти яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ мактабу маориф изҳори назар карда, бори дигар таваҷҷӯҳи мактаб, оила ва ҷомеаро барои боз ҳам беҳтар намудани таълиму тарбия дар кишвар ҷалб менамоем. аввалин дарси соли нави таҳсил дар ин боргоҳи илму маърифат бо меҳру садоқат ва шукргузорӣ аз фазои орому осуда оғоз гардида, хонандагон бо шавқ ба суханони муаллимони аввалини худ гӯш доданд. рӯзи дониш ҳамчун ҷашни ягонагии илму маърифат ва рамзи эҳтиром ба устодону омӯзгорон ҳамасола дар саросари кишвар бо тантана таҷлил мешавад. дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар низ ин сана ба таври шоиста истиқбол гардид. гузориш дар ин бора. дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов ба муносибати рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил ҷамъомад доир гардид ки дар он Зулфиқор Гулаҳмадзода, раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ректори донишкада, кормандон, омӯзгорон ва донишҷӯён иштирок намуданд. ширкатдорон таъкид намуданд ки дар ин лаҳзаҳои идона ки мову шумо дар остонаи таҷлили 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, ба ифтихори ин санаи тақдирсоз ва ҷашни бузурги миллӣ ҳамаи шуморо ба муносибати рӯзи дониш самимона табрик намуда, ба донишҷӯён дар фатҳи қуллаҳои дониш, ба устодону омӯзгорон дар таълиму тарбияи насли наврас дастоварду комёбиҳо таманно менамоям. мо аз шумо ҷавонони донишманду ватандӯст умед дорем ки бо дастовардҳои худ шарафи ватанро дар арсаи миллӣ ва байналмилалӣ баланд мебардоред. чунин тазаккур дод зимни суҳбат бо аҳли таъло раиси кумита. зимнан ректори донишкада дар бораи омодагии ҳамаҷонибаи муассиса ба оғози соли нави таҳсили 2025-2026 шароиту имкониятҳои фароҳамгардидаи мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонии таҳсилоти олии касбӣ баҳри татбиқи дастуру ҳидоятҳо ва сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуд. гуфта шуд ки мулоқоти пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аҳли маорифи кишвар ки санаи 30 августи соли 2025 ба муносибати рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳии Тоҷикистон баргузор гардид, барои мо омӯзгорон боз як нерӯи қавӣ ва рӯҳу илҳомӣ тоза бахшид. баён гардид ки мо соли нави таҳсилро бо шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва сулҳу суботи пойдор ки дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муяссар гардидааст, оғоз менамоем. ширкатдорони дигари ҳамоиш низ доир ба аҳамияти ин сана ва рушди соҳа дар замини соҳибистиқлолии кишвар андешаронӣ намуданд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони душанбе идома доранд. хайр саломат бошед.